Live laNkulunkulu liphilile futhi linemandla. Ngiyajabula kukupha amandla ekuseni ekuhamba ngoba umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha nangelivi laNkulunkulu. Encwadzini yamaHebheru sahluko 4 livesi laka 14 lithi lo mpristi wethu noma lo mpristi wakho lomkhulu akasiye lo wehluleka kuvelana nathi, akasiye lo wehluleka kuvelana nawe ebuthakathakeni bethu, ebuthakathakeni bakho, kodwa walingwa ngayo yonke indlela njengawe, noko akazange one, akazange one. Emagama lasisekelo sekukhuthata kwami lamhlanjena ngulathi ungabufihli buhlungu bakho. Don't hide your pain. Never hide your pain. Umntwana makafika la emhlabeni bathi lokunye kwetindo tekucala lafike akwende kukhala. Ufike awubingelele umhlaba ngekukhala ngoba kunetinsizi lasativa nyalo. Angikaboni muntu angikahambi wayohlola titolo ukuthi boshukela bakhona yini, ufika nje asense ukuthi kunetinto nyalo lengibonako ukuthi hayi kungendeka tingangiphathi kahle nendlela lengihambile kumbe angikaphatheki kahle futhi ngite la ufike akhale, kepha ekukhuleni kwakhe siyamtraina ukuthi angasakhali. Simtraina ngekumethembisa kumshaya, simtraina ngekumethembisa kumshiya, simtraina ngekuthembisa kumncisha, noma simtraina ngekumethembisa emaswidi nabobholotsi aze agcine sekayinvo yethu. Inkolo, i-religion ayisikahle ngoba isifundzisa isitrainer ukuthi emamasela ethu ekukhala singasawasebenzisi. Inkolo, i-religion isifundzisa kupretenda. I-religion isifundzisa ukuthi sithi konke kuhamba kahle kanzi konke akuhambi kahle. Uthi konke kuhamba kahle ube ungade ukuthi utawulala udleni, irent utayibhadala ngani, imoto utayetsa ngani, tikwelete utatibhadala ngani. Maye ekukholweni nguJesu, it's okay, it's fine to express your pain. Lo Jesu lesikhuluma ngaye usemukela nalobo buhlungu bethu. ETestamenteni lelidzala sifunza ngalomunye umpristi akafanani nempristi wethu longuJesu. Kunempristi longu-Eli. Uhle angethusa lo mpristi ngazuthi bekade kakhulu bantfu labadzakiwe kunebantu labanenhlitiyo lebhlungu. Sekuyanginika lo mcabango ukuthi ngazuthi i-religion beyifundzise bantfu nebapristi bebade ukuthi akukhalwa la, you don't express your pain. Kungako Eli wathi la kuvesi 14 esahlukweni sekucala kuSamuel wekucala wathi utawuchubeka uhlale ukhala, utawuhlala udzakiwe kuze kube ngunini. Yekela leli wayini lakho, yekela lo tshwala, yekela lokudzakwa. Kani lo mfati bekungasiko ukudzakwa. Uyabona la bewungakavumeleki lokuthi ubibitheke u-express ubuhlungu bakho, bekumele uchamuke uthi hayi I'm fine, all is well, Jesu uyinkosi. Kepha siyabona lapha uma sifika kuJesu kusahluko 4 encwadzini yaJohane kusahluko 11 kuvesi 33 ubona Maria uyakhala naye Jesu liBhayibheli lithi wakhala wabibitheka kakhulu. Akasho uze mina sengifikile nkuzimalwane ungasakhali isulathi nyembeti tindo titawugucuka, kepha Jesu ufike uthi let me get into your emotions, let me get into your feelings.
Uthi Jesu, ngingena la ngoba ngifuna kukuphilisa. Angikuthinze la ubuhlungu khona, nami ngiva buhlungu kanye nawe. Jesu wathi masimbona lapha ngalamanye amagama akazange athi stop crying. Your pain is minor. Kulide lolo kukhalisako, kepha Jesu wakuthatha kwaba serious. Nalamhla Jesu ubuhlungu bakho uyathanza kububona, uyathanza kukuthatha serious ngebuhlungu bakho. Lo Jesu-ke lithi-ke leli Bhayibheli lapha uyevelana, haleluya, uyavelana nebuhlungu, uyavelana nebuthakathaka, uyevelana netinto leti kwesabisako, uyevelana nawe nemicabango yakho, uyevelana nawe etimeni takho. Jesu uyevelana nawe. Ngiyajabula lo Jesu lo ungumpristi wakho lomkhulu. Ngetulu kwekuthi wethu ungewakho. He is so close, he is so near to you. Express your pain. Don't hide your pain. Never hide your pain. Ungabufihli buhlungu bakho. Tiyekele kuye. Uhati ukuthi uyevelana nawe. Uyangenelana nebuhlungu bakho Jesu. Uyawubusiseka uphile enkululekweni. Jesu ahlanganyele nawe. Amen.